Srpska zajednica, regionalni odbor Tetovo, kao i svake takođe i ove godine, organizuje Vidovdanski dani, izbor kosovske devojke. Ovim povedom pozivam gospodina Primislava da vam se obrati. Dobar dan. Kao i svake godine i ove godine, kao što je rekla voditeljka, podržavamo da obeležavamo ovaj veliki praznik Vidovdan. Dame i gospodo, poštovani gosti, hvala vam što ste ovde danas sa nama. Srpska zajednica u Republici Makedoniji i Kulturno-umetničko društvo Kult Sveti Sava iz Tetovo, kao i naš upravni odbor, i ove godine uspeli smo na neki način da obezbedimo zajedno sa Upravom za dijaspora i saradnju Srbima u regionu, da odbeležimo ovaj najveći srpski praznik Vidovdan. Ja svake godine sam se obraćao i pričao sam o Vidovdanu kao našem najvećem prazniku. Međutim, ove godine neću da pričam o istoriji, već ću da se navratim samo, dobili smo još jedan Vidovdan, 23. maj. Sad kad pričam malo mi je teško, ali gde se u Ujedinjene nacije naš predsjednik Vučić je uspeo da odbrani našu državu. Iako ja mnogo puta sam pričao i ovde, mi kao narod nikad nismo bili genocidni i ceo svoj vek, ceo svoj život, odnosno vraćali smo se u istoriju i sve smo platili sa životima naših ljudi. U Prvom svjetskom ratu poginulo je oko 1.200.000 Srba. U Drugom svjetskom ratu oko 1.670.000. Što znači da je to 3 miliona. U Prvom svjetskom ratu to je bilo 28% stanovništva. Ove godine mislim da je to neka ova rezolucija što je bila o Srebrenici. Opet smo dokazali da mi smo jedan dostojanstven narod koji imamo svoju istoriju, svoj ugled. Nismo ljudi koji čekamo pred ambasade, nego jednostavno ponosni i idemo napred. Gospodin predsjednik naš Vučić, ja sam mnogo puta rekao da je čovjek jedna lokomotiva koji Srbiju vuče napred.
i mi smo mu to zahvalni kao Srbi koji živimo i radimo u Makedoniji, nama je to velika čast. Ja ne bih danas mnogo dužio, ovde bih samo pozvao našu predsjednicu Gordanu Stojkovsku. U ime interesa, ja se izvinjavam što smo danas prvo zakasnili, molite bilo zbog tih okolnosti, tako da, gospoda predsjednice, da brzinom mi da obavimo ovaj protokolarni deo. Hvala vam. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, draga deco, čast mi je i zadovoljstvo što i ove godine uz velike obaveze i, ajde da ne kažem muke, jer su i zadovoljstvo naših prijatelja iz regionalnog odbora Tetova, posebno iz Kulturno-umetničkog društva, pravimo manifestaciju kojom godinama započinjemo naše Vidovdanske dane. Obeležavanje Vidovdana i Svetog Save za Srbe je svetinja. Nećemo da govorimo mnogo, jer svake godine govorimo i bar svi mi znamo. Ponekad do duše treba govoriti, jer ova deca u svom sistemskom obrazovanju ne uče ni o makedonskim značajnim datumima i važnim događajima, a ne da se pomenu Vidovdan ili Kumanovska bitka ili Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, ali Primislav je u pravu. Biće prilika, mi sa decom radimo i radionice, razgovaramo o svemu što žele i što hoće da znaju, tako da će biti prilike, a ovom prilikom evo ja ću Primislavu da se pridružim. Znači, ta rezolucija nas nije uopšte niti uvredila, niti potresla iz prostog razloga, jer znamo kakav narod smo. Jer znamo da se Srebrenica dogodila posle Bratunca, posle Kravica, posle Sokoca, posle gradova u kojima su masakrirane na najodvratniji način cele porodice, deci. Verujem, roditelj sam, zaista sam se zanosila dugo godina da sam pacifista. Mislim da pacifizam ne postoji kad čovek postane roditelj. Ne dao Bog nekome da se dirne u decu, rafalna paljba je najmanji deo osvete što može da se uradi. Ceo život sam smatrala da je ono što se dogodilo u Srebrenici bilo baš to. Da su ljudi koji su izgubili svoje najbliže na najmonstruoznije načine, da njih nije mogo da zaustavi ni neki general, ni neki predsjednik, ni neka druga sila. Žalosno je, tužno je što smo uopšte ulazili u takve situacije. Bukvalno su nam bile nameštene, bukvalno se Evropa poigrala sa nama kao što se igrala uvek, kao što se igrala u Prvom svetskom ratu kada smo morali da napravimo Jugoslaviju i da do jučerašnje neprijatelje, kao što su bili vojnici Hrvatske koji su bili pod Austro-Ugarskom, nazovemo slobodarima, da ih posle Drugog svetskog rata isto tako izjednačimo sa sobom, a znamo da su imali i Jasenovac, znamo da su imali i sve one jame u kojima su bezbroj Srba, isto dece, stari, mladi, pokopani bez razloga, iz čiste mržnje. Ne znam da li je verska, da li je kakva, ne shvatam mržnju, još uvek ne mogu da je shvatam. Kako da je? Mi smo Srbi narod koji voli ljude. Naši su nas učili uvek da okrenemo obraz za drugi šamar. Moja baka je večito govorila, ko tebe kamenom, ti njega hlebom. U ovim godinama shvatam da nije baš tako i da ne treba baš tako. Da treba nekad reći stop, postoji crvena linija. Moji Makedonci sa kojima živim godinama su manje više isti narod. Moje lično ubeđenje je da smo mi, pa i Bugari, pa i Bošnjaci i naši Srbi u Bosni i Crnogorci, mi smo Sloveni, mi smo isti narod, možda su bila druga plemena, ali smo isti narod. Problem je ujediniti Slovene, to je strah Evrope. Evropa vekovima, pošto sam radila rečnike južnoslovenske mitologije, dugo vremena sam istraživala neke stvari. U 6. veku jedan župan, Oton VI, je rekao, Sloveni su
užasno pametni, mudri, lukavi, borbeni, snažni. Taj narod treba uništiti. Mislim da Evropa to radi i danas i ne radi samo Srbima. Radi svima, jer na kraju sve se svede ne na građanski rat, ali bratoubilački rat. I da ne govorimo o tome, mi imamo Vidovdane, naši Vidovdani su ta svetla tačka, da se vidimo, da vidimo šta smo dobro uradili i da kažemo da se vidimo i dogodine. Želim nam svima da se vidimo i dogodine, da budemo braća i prijatelji i da se družimo onako kako makedonski narod želi, a to je mnogo puta pokazao, kako srpski narod želi i to je mnogo puta pokazao, i da ostanemo brat bratu, prijatelj prijatelju, da pružimo uvek ruku, da čuvamo našu decu jer to nam je jedino bogatstvo, u ludom vremenu živimo, mrak je sve bliže, znači moramo da se čuvamo. Imajte to uvek na umu. Deca su nam bogatstvo i moramo da ih sačuvamo. Srećan vam praznik, a vama uživanje. Ovim povodom pozdravljamo naše goste, gospođu Gordanu Jović-Stojkovsku, predstavnicu Srpske zajednice, gospođu Vasku Kitanović, savjetnika grada Skoplja, predstavnici žirija, naše goste sa Kosova i Metohije, Simić Nebojša, predstavnik Upravnog odbora Doma kulture Gračanica, Kulturno-umetničko društvo Lider Prličev Skoplja i Kulturno-umetničko društvo Opanak iz Srbije. Pozivam Kulturno-umetničko društvo Sveti Sava I da nam se obrati sa 2 igre. Ne možem da se vrtim.
Nuša Ibrahimovskog.
društvo Vrbovački opanak da nam se predstavi sa 2 pesme. Oj, Dragane, ne gledaj visoko, leti vrabac, izbiće ti oko. Oj, Dragane, ne gledaj visoko, leti vrabac, izbiće ti oko. Visi igla od crvenu koncu, pjeva dragi ko buba u loncu. Visi igla od crvenu koncu, pjeva dragi ko buba u loncu. Dođi dragi da se pitonjamo u dalačinama joj pregači. Dođi dragi da se pitonjamo u dalačinama joj pregači. Na stožeru kameni se bile, ja mislila čuvavce mile. Na stožeru kameni se bile, ja mislila čuvavce mile. Na zimi legna pod vrba, na zimi legna pod vrba, pod vrba dolu vodenica. Krke god remke fatile, krke god remke fatile, ne veli nazim da stane. I te vikajte ajrija, i te vikajte ajrija, on mu go znaje, taj bije. Ajrija da go razbudi, ajrija da go razbudi, i ona da mu narača. Kupi na zime, kupi na zime, za belo lice belilo. Za belo lice belilo, za belo lice belilo, zaru se kose šamija. Kulturno-umetničko društvo Vrbovački opanak igre i Šumadije. Aj provedi veselo naše kolosare.
Tamar Lespuki umetnička predstavnika da nam se predstavi sa dve pesme. Makedonsko devojče, dar podarena, da li ima na ovoj beli svet, upravo devojče od Makedonče, koga kosi raspletiš kako koprina, lična si i polična od samovila. Da li ima na ovoj beli svet, upravo devojče od Makedonče. Nema, neke se rodi, upravo devojče od Makedonče. Koga pesma zapeje, slave i nadpeje, koga oro zaigra, srce nadigra. Da li ima na ovoj beli svet, upravo devojče od Makedonče. Nema, neke se rodi, upravo devojče od Makedonče. Pustila je dubok sanac sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Hej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izdiknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren nek izdiknu mladi. Hej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izdiknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren nek izdiknu mladi. Vidiš, dragi, širom polja božurova nema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom grema, samo kamen ljuto trnje pod oblakom grema. Da procveta ravno polje oko manastira i da pastir ispod brda u frulu zasvira, i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Hej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izdiknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren nek izdiknu mladi. Sada pozivam učesnice za izbor kosovske devojke da nam se predstave. Prva pratilja Angela Đurčinovska, 14 godina. Darija Kostovska, 13 godina.
Dijana Abazi, 16 godina. Martina Trajčevska, 14 godina. Teodora Ilkovska, 16 godina. Sanja Radičevska, 14 godina. Angela Stojčevska, 13 godina. Mila Apostolovska, 13 godina. Pamela Ristić, 13 godina. Sara Mladenovska, 15 godina. Milica Jovanovska, 13 godina. Kristina Ristić, 16 godina. Jelena Ilić, 18 godina. Nema više? Jovana Sekulić, 16 godina. Teodora Veselinović, Lana Stanković i Eva Radisu. Zahvaljujem, možete da se vratite na mesto. Sada nastupa Kulturno-umetničko društvo Gligor Prlićev iz Skoplja.
nastavljamo sa drugim krugom izbora kosovske devojke. Mislim da će žiri imati težak posao. Molim učesnice da nam se pridruže ponovo. Angela Đurčinovska, 14 godina. Darija Kostovska, 13 godina. Dijana Abazi, 16 godina. Martina Trajčevska, 14 godina. Teodora Ilkovska, 16 godina. Sanja Radičevska, 14 godina. Angela Stojčevska. Mila Apostolovska, 13 godina. Pamela Ristić, 13 godina. Sara Mladenovska, 15 godina. Milica Jovanovska, 13 godina. Kristina Ristić, 16 godina. Jelena Ilić, 18 godina. Jovana Sekulić, 16 godina. Teodora Veselinović, 16 godina. Lana Stanković, 15 godina. Eva Radušin, 14 godina. Molim učesnice da se vrate sad na svoje mesto. Nastavlja sa igrom Kulturno-umetničko društvo Vrbovački opanak, igre iz Vranjskog polja.
bila najnezahvalnija rabota ovde u ovom delu. Znači, između ovakve mladosti i lepote da biramo. Žiri je imao stvarno težak posao i samo da naglasim, znači, naš izbor je ipak i sveden na godine. Znači, da se niko ne ljuti, stvarno nismo mogli da izaberemo ko je ovde najlepši. Zato ću da pročitam one koji su ušli u drugi krug. Znači, Angela Đurčinovska. Darija Kostovska. Teodora Jugoska. Pamela Ristić. Sara Mladenovska. Eva Radušin. Kristina Ristić. I Jelena Ilić. Ja se još jednom izvinjavam ovim lepim devojkama koji nisu prošli, ali nije to zbog toga što je neko manje lep. Mislim, stvarno smo imali problema, ali ipak su godine u pitanju. I iskustvo. Hvala.
Só segue malo do dinheiro. Nas mesas? Bravo. Много браво. Абе, најубава игра Што смо били на велики мукама коме да доделимо примат, значи решили смо да имамо ревијалне награде и оне кои ќе да иду Грачаници. Значи имамо трето место за ревијални део е Памела Ристич. Молим Памелу да изаѓе. Друго место ревијалnog дела е Јелена Илич. И прво место ревијалnog дела е Кристина Ристич. А сада прелазимо на место кои ќе да иду у Грачаници. Значи, трето место добила е Ева Радушин. Друго место е Сара Младеновска. И прво место е Ангела Ѓурчиновска. Ја им од срце честитам и надам се на веќи успех у Грачаници. Хвала вам puno. Nastupa kulturno-umetničko društvo Sveti Sava Prvi.
vam se zahvalimo svima što ste došli danas. Malo smo kasnili, ali nemoj da nam zamerite. To je uvek. Ajde, sad ako Bog da se vidimo do godine ponovo. A sada pozivam gospođu Lenu od muzeja da dođe da primi zahvalnicu i da im se zahvalimo što su nam omogućili da ovo Vidovdanski dani budu ovde kod njih u ovaj muzej. Hvala vam. Lena neće ništa da kaže, ali zahvaljuje se svim gostima. Hvala. Molim sve učesnike da se pridržaju.